joy ba abia kaya sedang buat ini jeng syakri gejoni yang berkuat kakaman itu Nabdiang Soha yang piwe wilayah man syakani ka program dengan penibet kakak Bible Society Committee yang kajing syakri yang kajing ini bagan buah dari try jong Yesus ngai kublai ya piwe wilayah pelai kuat kenang nak kajing bunkam di babun berok si benai berok si tayo nak mare nak bunkam dari pihak pelak kuat kita kena kasih bantuan sekali program naik kublai piwe nak kerteng apa tiang itu try joni terus di suara menyayat saplang bagi jeng syakri gejoni bagi yang pendam lang mat kublai gejoni yang nyaroi ko kepajeng ubah ini kalau kabakoi kerteng gejoni try ji suwe sesepan iwan din try ya kaman aingu man sungu me ko try jisu namar ka jing isnei ka jing don kat ka jong me ko try ya ka jing im ka jongi ka bala ka si kesngi shimti ngi ko try ka ni ka por pen kan tang ngi try jisu be i we ko try jisu sa ba mengin long ki babit ko try ban paw mat jong me ko jisu be shimti ngi ko try shimti ka por ka basa baro jong ni ka jing syakri try ngi IT no ki sang ti lagi don bor ki jong me sngo ko try ka jing duai ka jongi na bangi pan ngikat pat ikini baro haka kerteng kapat yang kajong Yesus Kristus unong penim jungi menta baciduki artaba ki babam cukut ro amen kabor bakrau kalong kaktin ublei shiken no em kamla bandu da shishakan saskem ni kapor ngan sobaban khot i kong wan hun mon karbani ban yalam mengi dak ba pulis sedang bat duai to shwa bangin pendam lang ha kijing duai ngan puli nak ketien ublei kat kum ka gospel kat kum markos lenong ka baar ka khot ka bakhat nyo bat ar ku ar ki kentien ki ba ong kum ni ti haba u jisu ulai osngau ula ong haki ki bakhya kim dan kam ya unong pen khya nrei ki bapang ken ngam sim lawan ban khot ya ki bahok nrei ya ki bapop ya ki ban pen kela ka bamun om ju don ru u babu ya kawan thamai haki luas rini ki barib ladakum ta kata kawan bat thamai kan pen padang ya kaluas ni bat kata kawan kajau no bat kita kiluas ni kijot no nreya kawan thamai kijubu ha kaluas ni bat thamai to ble un kerku ba pule bat basa askor ya ktien ka jong u tong ini pendam lang ha kijing duai au ble pa jong gi ba beneng long ba khoi ka kerteng ka jong mi trai jisu ba ye ngiwan hakmat jong mi hakani ka por no pai jong kani ka sngi kum ki khon kan thei bangidap dak jing sngu ko ba khrau atrai bangi yo ban rakhe pandon borom ya teng ka jong mi kum ki khon kan thei naduk menen ka sngi bat hakani tayo hibar ro si tayo trai haki program ki ba pher ba kum ki khon kan thei jong ka balang bangin yo trai jisu ba ye tu kerku me trai yang ki long kumi iwei trai bangin pelait lagi por bangin yo ban pendon burom ya ka kerteng ka badon bor ka jong me to isne atrai ka ni ka program naduk basdang haduk bawai jong ka hami atrai ngi IT bat ngi bukti to mabru ya sibun kijing duna kijing palan na bakini pan kerpan ha kerteng Yesus Kristus nang pen emro amen te mentapan gini poino syakwi ka benta bangin yo abanya sedang no ya kan ka program ka jongi ka bangila ai kerteng ka Bibles general knowledge jingsha kan ka program ka dei ka general knowledge com quiz te kan ka jing simbenta jongi ya kan ka sngi ya kan ka program ro kan long ka jing mentoi ka babun om dei tang yanga yangi ya pi wei pe wei
namarkan long ka jing mentoy bangin tip khamba ya ka tien ka jong ublay te kata ka de jing mentoy ka bakraw ba ya ka jing im ka jongi iwei pe iwei kum ki kun kristan te kum ta menta tonginya sedang no ka program ha ulum ayu ublay ulapha yo Abraham ban kenya yo Isak yes lumuraya tega questions ka ba arbade kadai kanus nem u Joseph udap haba ula syadi marauno halaki henmen Katnyos nem. yes to ka jingkeli ka balai jer kerteng ya arngut ki kun u Joseph Arngut ki kun Joseph day u Ephraim bat Manasseh. yes Yanu u Isak utmu ban kerku bat yanu ula kerku Utmu ban kerku ya ukun ubaningkong. Henry kajing kerku kajang u pada ulet syak ukun ubaar. Jacob. Toka question number 5. Ya u Jacob latip ru daka kerteng ayu. Israel. Oh, Israel. Question number 6. Manu bala ayu Jacob ya ka kerteng Israel. Angel ba boleh ulah pa ulah ai no daga kerteng Israel haka jakau Jacob. Oh, boleh sibul kau. Question number 7. Kadno sin u Jacob ulah syukur yau isu. Arsin. Tapti saya tapti. Question number 8. Haki kenja ayu ladino ya u Joseph. Ishmael. Kat nos ngi u Joseph ulabu habendi ya laki henmen. Lais ngi yes. Number 11 ha kaberni u Benjamin u Joseph ula pathep ayu. Da ulu taksiar. Oh, det. Utrai ulayat Hashua ki kun Israel ha kadur jogu ai minsngi bat min mit. Kad. Urishot lo menno. Urishot o mensengi urishot ding menmir. Oh. Kaya ka klap meningkong bau boleh lapa hari jim. Pen kelas 6 ya Kak Oh. Jer kertengnya artli ki kitab Moses. Exodus but Deuteronomy. Ha ayu angel utrai ulami pau ha Moses. Lum horep hot. Ha? Halau kentang lum horep. Shanu ublay upha ya Moses bat balai. Banle ayu. Bandik penlait ya ki kun Israel. Bandik ya kendo yu paru. Batnu ublay ulapha ya Moses banle sya Egypt. But Aaron. Oh. Ublay ubatai ya ladie ba ulong uai hakikun Israel. Ngalong. Yes. Utrai ulaong hanu ya kini ki kentien. What shape tieng ya ki namar ngala aino ya ki hakakti jong me. Omdon uwei na ki uban yang hakmat jong me. Joshua. Yes, sir. U Joshua udai ukun jong no. Oh, mentang ilapoi sakabakut jong ka round 1, part 1. Te mentang in sedang saya ka part 2. Kabadai ka
New Testament. Ka question ka baningkong ki ai ki jingbam u Yohanes. Kangap kiput kisok klau. Kisok syak klau. Kangap kiput. Kadai tang kiput bat kangap klam. Sai sudah juga. To question ka baar. Ujisu hukum yang i bengi ban long ki ai jong ka perthai. Jing shai bat kai. Yanu ujisu upen kia ha kapernam. Berbayap kekti. Kentai ke bapang mi senang. Kurang bak siswa. Haot. Mano bala ongi kini kiktin. Melong ukris ukun ublei baim. Hah? Petros hot. Kumno ngin la ban be eksud. Hot. Ngidei ban long kum ki ai ban yo ya kahima ki beneng. Ide banlong Kum ki kena. Laju bate. Kum ki kena hot. Tapti. Ikong semon. Kano Judas ude yau Jisu. Hot. Kumno ujisu uduwai hakper get samni. Duai ong ban pelaj no ai kani kakuri na u. Tolak yang ai maksi kong ailin don penong pangama. Ko pa jonga la da don lat to ai bakani kakuri kan yo laj no nanga. Hadin balapen baptis manu bat shanu layalam meu Jisu. Manu. Ujisu kan. Mano bayalam. Jisu yalam meu Jisu. Kajing keli kalong hadien balapen baptis manu bat shanu layalam meu Jisu. Yang se Laju paksa ini. kau manu la jubab diri shanu jubab kongwan suspa. Cancel do atau malah. Uai u apostol balami bujli hajaka u Judas. Matias. Ndai Matias. U Ananias bat kasapira kilawan ra kanu nakabadi ya kabri jongki. Si bentar kong aroma. Ki ai ki ktien bau Jisu ong habau lami pau haki senran. Hoi. Hadin kanus ngi u Thomas uya kendo ya Jisu hadin ka jingmi pat. Hoi. Kano? Pras ni. Hoi, kadai ken. Uyunuk na Ethiopia upule ya ke kitab ayu hakali bausyong. Hot. The next. Mano balapen baptis ya uyunuk. Hot. Mano balapen pet pat ya kikmat usor. Yang se. Hot. Ja ayu ya kisenran haba usol upoi ha Jerusalem. Ja ayu kisenran. Yang kan yang. Mana berjubah? Oh, kira Syakti yang kedai. Yanu Abraham mula ya kabashipau na ki ai baro. Melchizedek. Oh.
Ujisu usyong kum uai haka keti kamon ublei kupa badon bor baro. Nong ya saat kan. Udai nong ya saat tambah si kot uai nong ya saat. Kusiang. Usyong kum urang baling do bad kusiang. Haka keti kamon ublei kupa badon bor baro. Hang no ujisu umi pau haki hinyongut kisenran. Emmaus nih. Emmaus. Harut Duriau Tiberius. Mano bala penpet pat ikmat upol. Ananias. Ka ei ka bau pol uong ka badai ka jing pendep ya ka hukum. Ka jing ie ha. Yanu utrai usneng. Ya kita ki ba u iye ublei usneng usempan. Next, kajing ai ke jong ublei ka long ka ai. Kajing ai jong ublei ka dap biang yengi. Kajing ai ke jong ublei ka long ka ai. Jing pen im ayu. Kajing pen em ya kam sim. Kajenget. Kajenget hu. Kajing im bam jukut. Tongin lit sa siya kabenta ka balay mo kapor rang biang na taray. Kani ka balang kot sipang lakut. To kani ka day bangin pendap ya kijaka basuda fill in the blanks. To ka baningkong na bana kiktin jong me onda syami bana kiktin jong me onda syami. Lagi kitian jaman penrem ya meh, lagi kitian jaman penkesan ya meh. Oh, jadi. U Elijah ula pet na ulum dash shadu shnong dash haba u ahab ula be ya u. Sigarut wak kirit. Em na ulum teh, ulum. Ya tu nama? Na ulum Karmel shadu shnong Jezreel. Habala let ra yau klung Jisu sha temple man pen kentang la ra aru dash kiling dukur la ni artli ki dash. Na alteli ki Ra paru. aru dash kiling dukur shwa juba shwa. Alteli ki lang dukur ban alteli ki paru. Ho kala dei kata namar basijur dagdei artli. Ujisu ula besai ki saw hajar ngut da ki dash teli ki kpu bad dash ki dokha. Alteli ki dokha. Basanteli ki Ya ki saw hajar kata kadei kisan hajar. Ya ki saw hajar besar ke ujisu. nyau teli ki pu kandia ki dokha. Ho. Shisha ngaong hami lem dadash pat yo briu la ban yo iya kadash. Lem dah kapa dia ubreu nak banau mensiam bakut unum la banyo i ke hima ke jongplay. Ho. Ublei shim la pha ya la ukun ba undash ya ka perthai henrei bandash ya ka perthai da u. Ban pen rem ya ka perthai henrei ban pen im ya ka perthai da u. Ho. Kat hadu ba usyong ha kadash bat udale blei ya ladi. Kakhet. Temple ublei kadai kong balen. The next. Henrei kata ka jingre ublei kadash ki ei baro. Penmentoy kong priru. Ublei uyale persya ya kibas ngau kraw henrei ha kibas ngau rit uai ka Kajing ai. jing ai ha. Tu pin penrit ya ladi namar kata hapo kakti dash ke jong ublei. Ha.
Next, klem ka ba penmi snam dan? Kong thirit. Ai kong thirit ka day dan jing ma. Utrai unang ban kni kentet no yaki badash na kajing pensyoi. Yaki beriu belai. The next question kadai artat ka last question. Ladamon udash ngin im bat ngin le ru yakani ne yakata. Ngamon utrai. Utrai. Anjala. Tongin ya ai ka jing thap kti ka ba jam ba. Te kuble shibun ya ka jing simbenta jong pi baro. Dei tang ki ba simbenta kini ki belawan ro ban wan ya pen sengai ndem yang ya kene ka por ngai ai kuble ya pi shibun tongin ai yang ka jing thap kti ka ba jam. Tingin pen banano iki kerteng ki balong first, second, but third. Sobhaban khot ye ikong safros sang pliang in sobhaban one ban pen ailem ya ka prize jong ibawan ya ka first division ita ide ikong Anjala Masar. Mentangan khot ikong peace in skobhaban pen ai lem kanika prize sa ikong balen filda thongni bawan second division. Mentangan khot ikong arta in sobhaban pen ailem ya ka prize ya ikong sidalin nong kenri ibawan ka third position. Te mentang ilapoi siya kabakut jong kanika program. Te ngi ai ngu ningkong ya ublay. Ni ai ngo yu ublay na marday da kajing isnay kajong ublay ula pela yangi bangin la man pendep ya kani ka program bat kumju ru kalalong ka program ka bajong na ka banta jongi iway pe iway kumtangi ai ngo ngi songu yu ublay na mar ula don ringkat bat ngi lingba kani ka program na do pasedang hado ka babay no kajong ka bat ngilala ban pendep ru ya ka hakarukom ka ba sngow tenat ngi ai kublay ru ya pi iway ki belayawan ban pensyengan yangi kum ka Bible Society Committee lem dade da kajingwan ka jong pingim la ban pelong ya kan ka program ka bajom bat kum juru ya kinong isim benta lem dadon kinong isim benta yano ngin keli jingkeli bat manu ban jubab Teka jing kublay kalit siya ki participant jong ka general knowledge kam quiz jong ka Bible ni ai kublay kerpang ya pi iway pe iway te ublay un kulang yang iya ka por iway pe iway bedon lang ha ka por te mentang ilapoi ya ka ban penway no ya ka program jongi tingin penway ya ka jing syakri ke jong ya ka por da ka bangin ya wai lang ya Kak tin jong mi ka itenan kak tin jong mi ka babang ka badang darangang do Ling ba
ni long u lo battention baki Israel kin nang bu kabakur dap Yesu bi ej haga to pelaj yang ida ke jengkar kru ke bhatam ke jome ko trai bat to da ai ru baka jeng ai e ke ba platam ke Yesu Kristus lo ke ding pna ka jeng ai e ke ba platam ke jong Yesu Kristus bat ke Yesu lo ke ba thiang ke ba hon ke ban kini lai ken long wei blai ken yai chong sa bat ke jeng sang kan the jongi bat ki prabangai ke bayara bat pandan buram ya kateng bakho jam hak lang satlak jang partai mentas bam jukotro amen.